sal kaham joto no maya phai o tinin jorawo chung tini keha parani hogra sumung suni krung hano tini chung bini interview lane hiye bo jaga o chung tini no bini sumung ro chung knaye tini joto bro phona khna je jaga phona bungno toina ha ar phona no bro no mukha phono yako khali bro ni sumung mohano knaye no khede khna thaw ja chung le khna thaw jawo abon bano chung bungno somoi phalaye nke chung bungno somoi sanye bungpho chung tini somoi dipimon ba ya chung tinin jorawo ro ake bini interview lana hiyaro chung ma phai jawo tinin jorawo nke chung tini bini interview lana nke bini nke ta o chung silainai bini para browo bini mung ma bini bumbro jaga o tong abo chung ta o silainai bini para hiao Jagannathpur bini mukhibo Jodiram riyang hiao bung bo bro jaga o thangye bukti jaga o thangye bung sung phaya chung abo ta o khna lainai song lainai angpho besi mai thai mi rung thai khoya bose sre hara ongnai ono phaigra de mama phaigra de ata ye nangwe surya mon ba pandawo se haren pho joto takrom khoro khalek na mai phong ha maya phong ha mai phono maya phono male masu jamno haren phono ta oke uchi su ma ye kabulai timba ye ang thai ni su lek nari nai besi mai thai phoya besi rung thai nke chung ta o bini sumung ro khna lainai ke hiya churai sadi Boy, jarawa. Kita ke pandara untuk tasuk nalaina. Sini sumani pandami ye salai mo kita ke sini sung ni mendal rohim salai mo abron ko rungarun ya rung so po hime ya arin ko no je ang rung mon jarawa sasu suk nari
ke mendol ye salai mo sini riang jatirau sung aci sung sen sinyo su salai ye phai mo bok ke ache chongle na ole break ma to phe hala ke dekna thoja phe hala na thau ha na thau na khak chang ma jodi khna thau ke tolawa number to abo number contact khedi and channel limung ha LTI Toifang production like subscribe share inke jodi na ucha ke comment khedi comment khiye sadi jotono khulum ha ke angbo sera bai kaboe tia zaman bo pandawa rungya phono sia phono maya phono masu jaha ke jotto ta khu jotto mam pharono ang 각장 ma to hain 각장 ma ya phai ye ang jotto no nang thum ha ti ya